نوچان دمجمیر 6 جار که امی جوره پیشکش بکن امی جسر نوچان دست پی بکن. جندرمه ترکیه به گلیان آرمانجا جوانکی 17 سالی لسر کانیه کرن و به گرانی بریندار بو. 11 دبستان لنافچه بلبله یا عفرینا روژاوای کردستان هاتن وکرن. 6 کرد بونه اندامین پرلمان ولات سوید و تکزی لسر پشتوانی دو زاگل کرد کرن. لطکه که دو آلی دنافبرا پوتین و اردوغان لی سود شی ده دربار روشا سوریه و به تایبتی ادلب بداوی هات و بریارک و دورک آرام وره درست کرن. 10,000 جنین سوری لی سردست رژیم اسد هاتنه کشتن. امیج باجار قامشلو دست بکن لباجار قامشلو ی روجاوای کردستان تقینه کی رودا ولی روجاوای قامشلو بگشتی دنگوی هاتا بهستن جدر نخواجهیش باجار قامشلو بلاف کرن کو کسکی میخواری و هشکتی بومبا یک دنگی دمالا خود یا لنزیکی گرا قرموت لتاخا روجاوای قامشلو انگو تاخا غربی تقان و دنگ بلند لوی آلی قامشلو هاتا بهستن لیتو زیان مروی نهاتن تومار کرن هن چالاکوانان ده برساوی بویره ده لسر روپلا خواجهی یا کونو چه بلاف کری دازانین کووی کسی جبر پفچونکی مالباتی بومبک تقاند بو. جندرمه این ترکیه آرمانجا جوانکی سرکانیه تمن 17 سالی کرن و بگرانی بریندار کرن. مالپرا باس نیوز راگ هند کو ده روژا دوشنبه دماکو جوانی کرد حمزه شعبان زویا خوا آودان دکر جندرمه این ترکیه به بهانه کو حمزه و بقاچاقی در باسی ترکیه به گلیان آرمانجا حمزه تمن 17 سالی کرن و بگرانی بریندار بو. حمزه شعبان باش رهاته و گوهستنش بو نخوشخانه سریکانی و نهار روشاوی گلکی خرابه. لگوری جدران که او نجاره یکی جندرمه این ترکیه آرمانجا ولاتین کرد ین سیویل دکن لکردستان سوریه به بهانه که ولاتین دخوازن در باسی ترکیه ببن و بسادان ولاتین کردستان سوریه بنا قربانیا گولین ترکیه دبن بهانه بی واته ده. تفی کوری خستن ناف دولتی ولاتی ترکیه آگاهدار کریه که بن پیکرن آنده در حق ولاتین سیویل ده نگه لسر دریجاهی سینور کردستان به ترکیه. راگاندنا رخصتنا لبنان یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لولات لبنان عبدالرحمن عیسی جبو راگاندنا جبو آرکی راگاند کو اندام کمیته هرمی یا پارتی لبنان رشید علو به آمده بونا گروپک ج اندام لقو انجمن خواجهی این پارتی سمینارک درباره بن پیکرین این گروپ انچکدار لعفرین و روشا سیاسی لکردستان سوریه بگشتی و روشا عفرین بتایبتی و کریارین گروپ انچکدار لهمبر خلق عفرین ینگشه کرن. ده روژه دوشنبه رخصتنا لبنان یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سمینارک درباره بن پیکرین گروپ چکدار لعفرین روجاوای کردستانی لنفچه بقای لبنانی لدارخست. برپرسی راگهاندنا رخصتنا لبنان یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لولات لبنان عبدالرحمن عیسی جبو آرکی راگهاند که ده اندام کمیته هرمی یا پارتی لبنان رشید علو و با آماده بونا گروپک جه اندام لق و انجمن خوجهی یه پارتی سمینارک درباری بن پیکرنین گروپن چکدار لعفرین روجافای کردستان و روشا سیاسی لکردستان سوریه بگشتی و کریارین گروپن چکدار لهمبر خلق عفرین لدارخست. هروها دبشک دنده جه سمینار درباری وان آورین عفرینه ین کو پیده ناوا کامپین خود آسه کرنه و رینا دنوا وگرن گند و مال و ملکن خواه و کریارین پیده لدیجی خلکن روجاوای کردستان بگشتی و کادرو و سیاست مدار و سرکردین انکسی بتایبتی. بشک دنج سمینار لسر سیاست پارتی و پروژه نتوی بریبرتیا سروک مسعود بارزانی و لسر ریباز ملا مصطفى بارزانی و هروها باسا روشا ریخستنین پارتی لتفاهی لبنان آتیا کرن. جبو شوپاندنا روشا بریندارین لشکری روش فرمانده زیروانی کمیته که شوپاندن آوا کر او کمیت و شوپاندنا روشا مالباتین شهیدان و بریندارین لشکری روش بکنو لسر بریندارین لشکری روش ین دشر داعش ده بریندار بونه بسکنه و روشا وان جنیزیک و بشوپینه تاکو آلیکاریان پیشکشی وان بکه و تدابیرین پیویست جبو چاره سرکرنا روشا وان بستینه.
لنافچه بلبلی عفرین روجاوای کردستان هجمارک دبستان هاتنه وکرن و خوندکار دست به ورز خوندنی کرنه محمد سیدو جیگری سروک انجمن خواجهی نافچه بلبلی لسر روپلا خواه بلاف کریه کو 11 دبستان لنافچه بلبلی هاتنه وکرن جبر شرو پفچونان و هجمارک مزن جدبستان عفرین هاتبون ویران کرن و تاوی آستانگیان انجمن خواجهی هول ددن کو او دبستان ورن بکرن پشتی بریوچونا هلبجارترین پرلمانی و هرمی و باجیروانین لولات سوید جبو یکم جار 6 کرد بونه اندام پرلمانی وی ولاتی و پرلمانتارکی کرد دبیجه اگر هیا جماره پرلمانتارین کرد ببنه 8 پرلمانتر لاوین ریدار پرلمانتار درچوی سر لیستا سوسیالا دیموکراتی سوید کو بجارا دوم دبه اندام پرلمان سوید را گهاند کو 5 کرد لسر لیستا سوسیالا دیموکراتی سوید بونه اندام د پرلمان ده و بگشتی 6 کرد بونه اندام پرلمان و تکزی لسر ویکی کر کو اوی بردوام بن د پشتوانیا دوزاگل کرد لولات سوید علاوه راگهاندن دانزانین کو 10 کسان د انجام ایرشین اسرائیل لسر روجحالات باجار لازقیه سوریه شوابوری ده بریندار بونه و روشا دو برینداران جوان مترسیداره او ایرشا موشکان یا لازقیه آرمانجا شاخکی تکنیکی ناوندا لیکولین زانستی یا بسر ناوندا سرکه یا همان لیکولینان لشاما پایتختا سوریه وکربو او ایرش جه 4 موشکان پیک دهات و چکدارین اسد هول دان برگریا هن جوان بکن کو 8 بریندار بکیمانی گهشتبون نخوشخانه زانینگه تشرین جالی و خواه بردف که بناو بنتاگون امریکی شون روبرتسون آرمانج کرنا تو بنگهان لسوریه رد کرد. سرگی شویگو وزیر بروانیا روسی راگهاند کو پروسه لشکری لسر ادلب و نبه و دهندم هرگورگولیان به هماهنگی لگل رژیمه دچند دمجبرین بیده ورکرن پشتی لوتکه روسیه ترکیه ده به داوی هات د کنگره کی روزنامه‌وانی ده اردوغان راگهاند کو او لگل روسیا لسر انجام دانا ده ورکه کم کرنا آستشر د نافبرا ده ورنجیر کنترولا هیزن اپوزیسیون و رژیمه ده لادلب ریکفتن و برسوا روزنامه‌وانی ده دوباره اگرا پیک آنینا پروسه ادلب شوی گو اشکره کرد کو پروسه لشکری لسر ادلب و نبه پشتی و کنگری هر دو وزیرین روسیا و ترکیه سرگی شوی گو هفشانه وی ترکی خلوصی اکار بلگه الهف هاتنا هر دو ولاتان و رکفتنا واند درباره ادلب ده امضا کرن. سروکی روسیه ولادیمیر پوتین رکفتنا ولات خواه به ترکیه را درباره پیکانینا ده ورکه به چک لپارێزگاha ادلب ل سوریه به درجه‌های هیلا د ناوبرا چکدارین اسد و گروپین چکدار ده اشکره کرد. سروک روسیه ولادیمیر پوتین رکفتنا ولات خواه به ترکیه را درباره پیکانینا ده ورکه به چک لپارێزگاha ادلب ل سوریه به درجه‌های هیلا به هفگشتنه د ناوبرا چکدارین اسد و گروپین چکدار ده یین اپوزیسیون اشکره کرد. بوتین پشتی بداوی هاتنا جوینا خواه به هفشان خواهی ترکیه را رجب طیب اردوغان را دوه لسوچی لروسیه گود کدوی هفدیتینه در روش لعدلوبه به هرگولیان هاتیه گنگه شکرن و بریار لسر پیکانی نادوره که بیچک بکوراهی 15 تا 20 کیلومترویان لسر خالا به هفگهشتنه دنافبرا اپوزیسیونا چکدارو چکدارن رژیمه ده ده 15 هیواده هانده هاته ورگرتن. بوتین دیار کر کو او دورا بیچک و بی والا کرن جهمو گروپن چکدار ین تندرو تولی انیا نصرای و سربار کر کو بریاره همو چکین گران و تانک و موشک هاویج و هاون جهمو گروپن اپوزیسیونه به هاتنا ده هیواده هان بین ستاندن.
او جی لگور پیشنیاره که جعالی سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و او تکس کر که هزین ترکیه و پولیسین لشکریین روسیه جاودریا و دوره بکن. بوتین اشکره جی کر که آلی ترکیه پیشنیاره بردوام کرنا و گهستنا دریا حلب و لازقی حلب و حمایه بریا بداوی هاتنا 2018 کریه. بوتین تکس جی کر که یا گرنگ اوه که روسیه و ترکیه رجدن لسر بردوامیا بکارانینا ریا آستانا لگل درفتین دیتنا چاره سریک سیاسی دم دریج لی جنیوه به سرپرشتیا نتوین یک گرتی و گوت که اوه بردوام بین لسر کار جبو پیکانینا کمیته که دستور جنونرین رژیم و اپوزیسیونه و جواکا سیویل و سربار کر که آرمانج اوه گرانتیا دست پیکرنا کاری خواه دنیزیکترین دمده. بوتین سربار کر که روسیه و ترکیه تکزیل سر بردوامی شر ترور کرنه و دبینن که پیکانی ناره کفتنان این که گهشتن بوان چه بویه و هاندانک بهتر بده پروسال هفکرنا سیاسی لسوریه و گور کرنا کار لی پلاتفورما جینیوه و آلیکاری دوگرا آشتی دش بو سوریه. جعالی خود سروک ترکیه رجب طیب اردوغان را گهاند که ویره کفتنین که گهشتن بوان چه بونه لگل بوتین رگریل رودانا کارسات کامرووی لادلیبه بکن. اردوغان گوچی که ترکیه درگهن خواه لدور اکیم کرنا آست شر لادلیبه پشتوانی که لشکری باش آماده بکه و سربار کر که اپوزیسیون هن دورنا کنترول دیکه و تیده و بمینه. لی او همو هولان لگل روسیه و بدن جبو جناورنا گروپین تندرو جوان دوران. اردوغان بحثا پیوستیا نهشتنا ریوبریا پیده لدورین کردی کر و اما جکر که ترکیه جدست پیکه ده همو هولین خودی که جبو چارسریا پرسا ادلبه و هیویا خواه ده لحف کرنک سیاسی ده در براند. دەتەوێت یەکگرتی لوتکە ناوبەرە سەرۆکی تورکیە ڕەجەب طەیب ئەردوغان و هەفشانێوی ڕووسی ڤلادیمیر پوتین بە گەلێکی گرنگ پەسەندا. Di Kongerekî Rojnamevanî de Stîvan Dukrik berdevkê bi navê Emîndarê Giştî Netewên Yekgirtî Antonio Guterres li barêgeha her dem li New Yorkê di derbarê civîna duh ya her du serokên Tirkî Recep Tayyip Erdogan û hevşanîwî Rûsî Vladimir Putin ku ew civîn gelekî giring bû û dê roleke aktîv û xwedîbandor di derbarê selametiya sivîlan li Idlibê de encam dane. Yekîtiya Ewropa ragihand ku rêkeftina Rûsî Tirkî di derbarê Idlibê de divê di berjewendiya sivîlan de be. Berdevka fermiya Yekîtiya Ewropa Federica Mogherini ragihand ku ew bihêviye ku rêkeftina di navbera her yek ji serokê Rûsyê Vladimir Putin û hevşanê wî yê Tirkî de hatiye encamdan sivîlan li Idlibê biparêze û dergehekî veke ji bo derbaskirina alîkariyan ji bo sivîlan li Idlibê. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Mislim Mihemed li ser kongerê di navbera Rûsya û Tirkiyê de di derbarê Idlibê de ji bo arkê axivî û wiha got. Mirov dikare bêje ew navnîşanên bêhtiriyê ku diyar bû di rêkeftina di navbera Rûsya û Tirkiyê de li ser dosyeya Idlibê bû li hev kirin li ser herêmeke bêçek bi pehnayiya 15 ta 20 kilometran di navbera grupên çekdar û tundrew û di navbera rejîma Sûriyê de. û dê çek ji çekdarên tundrew werestandin û wan vegerînin welatên wan. Her wisa li hevkirin li ser rewşa Sûriyê bi temamî bû. Bêguman yanî Tirkiye niha dibêje medkanibû ew karî seta hane ku dike bi serî Idlibê de bata yanî bîtirî 3 milyon kes di hindir Idlibê de heye ku ev şera biqewima ve ev kesan bibana penaber û li Tirkiye û her wiha berê xwe bidana Ewropa û li derê dinê wê gişkî biba belalixya bû yanî. Me dikanibû ev dosyeya jê xelas bana. Ev yanî dibînin kanibûn yanî gavek bavitanayê didiyan ji Tirkiye ji opozisyonê re yê çekdar re dibêje va me hûn hiştin yanî me hûn hiştin hûn di cî xwe de bimînin her wiha çi sivîl çi leşker lê tenê ew komên hane tendirew yên teror ewna tenê wê çek ji dest wan were girtin û di demeke em bêjin bêda wê wana vegerînin welatê wana ye yanî ku
کی جکی جان دولته جکی جان ولاتی هاتی گرگه او نا وگرن ولاتی خواه و او کسی هانا سوری یکو ام بجنوان جی اوه چک اوه تندراو ترکیه السرخدانی یکو کانو به الهفکرنه که چه بکه دهندروه الهفکرنه دا كان بقى كسانا جي يعني فاجرن و برا جي دهندر او كونغري هاني بلندي كو هات شكرن لتبريز لإيران دما بين روس و إيران و تركيا داجي و چغجي وانا قوت امد كانبن لهفكرني بكنو و كسين كسانا فاجرين جه و واره وانایه یعنی کنگر تدکانی بیشی یعنی د آلی خواه بون آلیا که بیتر دوسیا ادلبه و هر وها الهف کرن لسر روشا سوریه بو و دنیورا دوسیا امرید کانی به آبوری جی هبو دا اینستاندن آبوری ما بین ترکیه و روسیا و دکانو بن آل ویره بکن او جید هندر کنگر دا هبو و روسیا جید خوازه یعنی بیجه جی رژیم را جی بیجه آوا مدکانو بو جک انگران جی دست کومنت هندراو در خستانا مدکانو بو ون وک لشکر رژیم جی لسر خطاوه هانه که ون آنها هایی لسر خطه اونا مان و نکشیان به تدا چک خوی گرانون مان اما چک کومن تندراو یه لشکری جی بنه ایواناج دستوانا دگرنه و ترکیه جیل سرخوا داتینه که وید کانبه قاپین بری دمابین خوا و سوریه دا سینور دا وکه و هنکی کانو به آرامی جی چه برپرسکی سیخوریا لشکری امریکی دبیجه کلوتکات نافبرا هر دو سروکین ترکیه و روسیه ده درباره پرسگریکا ادلبه ده هاندره بریببر آژانسا سیخوریا لشکری امریکی روبرت آشلی ده گوتارکی خوده لپیشیا ناوندا لیکولین استراتیجیک ل واشنطن راگاند کلوتکیا ترکیه روسی جالی نرینا چاره سرکرنا پرسگریکا سوری و هاندره و جبرکو نزیکی 20 گروپ و رخصتنین جدا ل ادلبه چالاکن و روشان حال ادلبه با آلاوکه آفته ده دکله پسن کر آشلی ده درباره هلوستا امریکا دوی درباره ده سربار کر کو بجی کرنا پروسه که لشکری لسر ادلبه ده پرسگریکان مستر بکه و آزارین سویلان بهتر بکه و امریکا دخوازه هفدیتنه که بو چاره سرکرنی دنافبره همی آلیان ده بو آشتیه ل ادلبه انجام بده. امی بهتر لسر روشا ادلب راوستن ما میوانداری علی مسلم اندامی کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کریه ما مستعلی افدامات باش امی جلوتکه پوتین و اردوغان دست پی بکن در انجام وی لوتکه خواندنا تجیره چیه؟ برستي متوقع بو جبرت دي روشه ادلب وشر او يعني وقت مرة تيجي مرات بيجي قال لك زحمت مهم الكاسة عند سوري وسبيل وخلق ادلب والدولات الاقليميه والدوليه توبيت دي يعني او اردوغان تهديد في المجتمع الدولي هذا شرط شباب يعني اوروبا جيوه رارجه الدينه توبي معروف انه كان بالرابع كجوا كاسي ادلب دركبن تب او كاسة راديكال ودرواسي اوروبا بقول او جيت هذه اوروبا جي نرازي يفر يعني ما ظنبوا انه شر احتمال الشر قال لك زحمات شر نوبه لا ممكن بو يعني او ممكن هذه تجيب به هناك تشتي موضعي البر والبر تشتغل به فادبجم متوقع بو تشتغل السوتشي بوي به جبار قال لك تشت ياك جي انه روس جي هيرو تخوذا يعني وك ولات انه نتويتا اوروبا امريكا يعني كانوا هناك يعني وقت مساعد راجبر انه بشتي شر بزكني بشتي شر خلص به يعني جنوبا لكرينا سوري جرجا دستور سوري نت دانينا او تشكل روس قال لك حاجات مجتمع دولينا فتشتل سوتشي تشيبوي از بواري من يعني وقت يعني طالبونا حربه نت سوريا دا
ثاني يعني حرب نعمة في سوريا ده تبدأ ده ممكن تبدأ دولة نفسوي أو ده على مصالح وانقل أنا أخذ ممكن أنا اكتشف وان ده تبدأ سوريا جملات سوريا البجن دوي حرب باشە تو دبینە کو جارەنویسا وان گروپên tundra wê çi be piştî vê lotkeyê شيء بله في ألمانيا قال لك محاولات يفكرن جبر ألمانيا زانها هذا الوقت شلون إكثر ألمانيا ضريبي يدبه خاصة أن وقت قوات فصل يعني وقت تركي رجيم ومعارضة ده شيء بله أو بسرنا كانت جبر روسيا ناخذ ألمانيا دروازة السورية وتركي ناخذ فبات اشتهى تدانين بيما دبشي راديكال هنا أساسا راديكال هناك جي السوريين وأنا تف فصائل ذنبنا إذنجي ممكن ببدا منطقة كذا يمكن متوقع وان ببدا دير الزور هي اللي كوهين داش دست خلصر ببنا ودرنا يوان جوان درخنا بروسي او بس بقري وان يعني الولات وانا وكفالي قوتي بري قوبكي مستحيل اجبر روس قبل ناكهيرو فراني وان شيشان تركستان او كسي كل هيلي روسانا او يجي ناخذ هيرو او راديكاليانا او ارهابيانا هرنا ودرنا خيار بيشوانات كلنا طبعا او كسي خياري وان شربو لهيرو وقت يجي كابي هرنكي ودس شكي خبردنا وهرنا ودرنايا هيرو بيجم او كسي الناس سوري وجيكي جوان رو ببینن متوقع دير باشە مامۆستا تو نامینە کو ئەف دەڤەرا کو هاتی وێ وەرە دروستکردن دەڤەرا ئارام یا کو تورکی و رووسیا لەسەر هەفکرین ناکەوێت خزمەتە وان گروپên tundra و دە بتایبەتی جەبهەت نوسرا او 15 حياني 20 كيلومتر شي نابي او نطيدا هبن ممكن اجي مقول كسي جوان كسي سوري يعني سوري ده هندر جبهة النصرة او نو بلكي درباسي هيري سوري دن ببن لا اي نش سوري براستي ناسكرينا وانا يان وي ورنا كشتنا يان جوا جوار راكنا بندر كدنا ايبر ممكن شرنابه وي جوانا جوار راكنا وكوتشاوا داعش هندر لبنان هانينا دير زوري او نجي جبر وي ببنا ورا او هيرو ايبر البرچوبه باشە مامۆستا دەما کو رووسیا درادگهینە کو تەواهیە پارێزگاها ئیدلبێ دبن کۆنترۆلا جەبهەت نوسرادایە و دەما نەهادە دەما کو دەڤەرێکی دەستنیشان دکن کو ئەو دەڤەر وێ بەحنایا وێ 15 تا 20 کیلومترا بە بۆ یەکێ جەبهەت نوسرا ناوێ پاراستن گەلو یعنی سەربخوابوونێکی ناستینە بڤیرەنگی ريت نمجو يعني ايه كاسي كنا سوري وقت كجليب حالي النصرة دركبا تفهم بإيتا قدبه يعني وقت قال لك فصائل إذن هنا نيسكين نصرانا لا هيرو كانوا بون يعني وقت بدا خازي تركي بكرانا تشت التركي جوان خاصي كانوا بكرانا هنا كي كانوا بون او فكر خوي سلفي هنا كي كين بكرانا كانوا بون خطاب خوي سياسي يعني باشتر بكرانا او كاسي سوري وتكرنا نبا فصائل إذن لدمينه كفكري واني سلفي كخطوري واني بيشارو جروي هبه لا او خيار ما يجبر تدي هاتا خاصن يعني شرط شي نبه جبر تدي 6 مليون 4 مليون سيفيل الودران هنا بروستي وقال لك شيء ممكن المناطق يدور خجي وقع عفرين حلب وك دري دنجي هيلي دن يعني ممكن خطر وان مستقبلي هبه لا هيرو تاخصن شر نبه طبيعي يعني اي شر سكنون دي اينا اشتشار به كونه تدبير تشتي دن رجي بك بله باشە مامۆستا یعنی ئەف لۆتکەیە کو هاتی دارخستن ئەنجامێن وێ چ باندوری لەسەر دەڤەرên کوردی دروست بکە تایبەتی عەفرین هەروەها من بجوبا بکۆ بهتر نزیکی حەلەبێنە بروسي خطري پر هي سر عفرينه بو هجر شار بابا يعني تديما وك ام يعني هنا تقلي ما هنا بودرانورا بري يعني حطاكي دهروجا يعني وك صح زور كس ادلي بدركات جي اي بر درباسي عفرين يقول او جي يعني هجر شار بابا العفرين قال لك زحمات بو هيرو بروسي يعني عفرين اللي باشا وجداري دروج باشا يعني بابيان عزاز يعني باجاري حلب جي هجر شار نبي جبر شار ببيت دي باس 4 مليون كل دارو جي بلا ببنا از بجم شر نبوج عفرين باشترا اجبر عفرين بري باري خقرانه وهين نكون اعتباري دن زي دروكه لگوری شپاندنا تا تدبینک و دانستاندن سیاسی دی دست پی بکن جبو کو قناغا و گوهز اکتیف ببن سوریه دري بابو يعني وقت شرنا ما شر دي سوريا دا نما او بدي او نقطه ثوري داوي بو هي ادلبه وقت شرنا من تابي ويرل جواري سياسي رو بابه ونواني با تنا انه غير وقت كروس وتركال هبك وقت خارطه الطريق هاتي دانا
قريبونا امريكا وغرب فهي تشتك هي تدي او مش خذنا الجنيف تشي بالدستور السوري وقت مرات تيجي يعني كان روسا اتخاصي كرن ولو انه اعلان نبيه وفيش دوري اعلان كرنا لوقت تيجي انه روس سياسيا يعني هناك انجازات تحقيق كرن بروسكي مره تيجي وتركي جيلياليك يجي يعني هنا ابيخا مون يعني تركي والوضع رانا بين الادلبه بركي لا الادلبه حياني هي اللي جرب لسوى وحياتين صالة جور ميديا تركي بيجي ويرمينه أو جهيرو يعني دري أبوريا تركي رو هلي باشور سوري أو باشور تركي رو ربط به حياني دولة عربية. يعني تدبينا ولات أمريكا واللي سر أنجام في فيلو كي رازيبة وبهلاكو بروجا أنجيل هفاتنام تركي روسي هر السرير سوريا. أدريم أمريكانا يعني وقت موقف خاخيا كرهيرو إنه أورادينا تشتي كل سوت شيء أو اتفاق تركوا هذا شيء رازينا إجبار يعني داوي يعني أمريكان جي تخازن هيرو سوريا يعني أسكان بيجي وقت منتدب يعني دولة هذا أوجي دخل أمريكانا نجي والمشروع الدستوري الروسي أوجي خدمة وتوجهات كداوي يعني وقت مرات يجي إنه وقت هكرنك شيء بيد بنرا او تشتي يكون هذا بي يعني امريكان جي بيروزيناش باش شرقي فريد تديهيرو امريكي ثاني خا وقت خيان يعني المستقبلي هو منطقي ذاتنا وجيرو خطه شي كرنا ودمشينا وروس وروس وتركاجي الغربي فريد او جي هيرو او دينا لازم او بسكريك ثوري جران ومغرب او هابونا ايران الهند سوري هيرو وقت يعني ما يدقي طبعا تشتكي هاتي قلت تنانا يعني وقت روس جي تخاذن هيرو انه ايراني ثور نفوذ خدن درسي انا من بقدر انه هنا كانوا من شاف قانون كيم بكنا او تشتي كل بني ايباري او ضربات جوي كو اسرائيل تيروري او جدوا والدته تقاعدي ايرانيه هنا تشتيكو صلاحات شتنيان معامل الى اخره هنا واتشتنا يعني هي التدمير بكنا هندر او يعني دمينا ايران نقطه ايران هي او نقطه باشا باريز علي مسلم علينا هنا دبيجن دماكو تركيا دفرن آرام رادق هنا و چکدارن تندرا و چکدارن رژیم اسد جهف جدا دکه و دفره که ناوروان ده درست دکه تی و هاتای کو کریزا سوری و بردوام باوی دریج ببه ناوی و هاتای کو دسپیکا بگو هستنا سیاسیه ارين ها بني حل يعني وقت حل داوي هندر سوري ده شيء نابي الا تكون معارضه هذا اوبوزيسيون سواء جانب خوي سياسي وجانب خوي عسكري هيرو او بقال هيلي ادلب موي او الهيلي ادلب موي او كاني ما يعني كانه اوبوزيسيون عسكري رد بيجي انه او دبراوي دستضب من حياه دمكي طبي هندك قنادي وانا مجبور يا وبقرنا يعني وبقرنا او خوي بره يعني وقت بيجي اعتدال السياسي ينجي او مستقبل جون رتنه مويه ومنطقه او منطقه بمنه تبي سهل الغابضه او جبل التركمان واكراد حياني هيري حلبي غربي على وخطي عزل شبه الباهله ممكنه يعني نقول صالح بصل وهبون الاوبوزيسيون العسكريه بمنه جبل اوجد من اتفاق الدولي الشيبيه گلک سپاس اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا مامستا علی مسلم تلقى المبو گلک سپاس جبو بجدار بوناتا لقلمه مالپارا زمان الوصل یاسر به اپوزیسیون و ناوی 10,000 جن جدسپیکا شورش سوریه و هاتنه ترور کرن بلاف کریه و بریاره ناو ندنجی ده مکانیزیک ده ورن اشکره کرن. مالپارکه سر به اپوزیسیون سوریه لسرزاره چالاکوانکی سوری ناوی به هزاران جنین سوریه ینکو به دست رژیم اسد هاتنه ترور کرن بلگه کریه. مالپارا زمان الوصل بلاف کریه کو بیتر 10,000 جنین سوریه جی 14 پارێزگehên Sûriyê ji destpêka şûreşê bi destê rejîma Esed hatine terorkirin ku bi terora meydanî serjêkirin, tûbarankirin, eşkencekirin, her wiha di zîndanan de yan bi çekên kîmawî serbarê dûrpêçkirinê hatine terorkirin. Çalakvanê ku belgekiriya raghand ku beriya demekê ji heman malperê re navê 109,000 kes wek pakrawanên şûreşa Sûriyê belge kiribû. Lêya taybet bi jinan beriya 4 salan de belge dike. Li gor ew binav dike ku beşê herî mezin ziyan di çarjûveya şûreşa Sûriyê de dîtiye jinin. Çalakvanê Sûriyê ku bixwe ji bajarê Homseyê Sûriyeyê balkişan serwiyekê komkirin û belgekirin li ser asa rêxistinên mirovî û yên karobarên binpêkirinan bû û derdora 22,000 jin ji or sala 18 bû. û navê 10,000 hatine belavkirin û di qonaxên bê de wê navên din werin belavkirin. Beriya niha heman çalakvanî navê 28,000 zarok belge kiribû ku bi destê rejîma Esed hatibûn terorkirin.
الگورا خفتنا وی کو بلگکرنا ناو زاروک و جنان دهیله کو خلق نوچه شورشه و بنپیکرین رژیم اسد زانبه و اوی دکار خود بردوام به و وک ارکک نیشتیمانی بناو دکه. بری ادمک ناو 10,000 رین کو د زندان اسد دهاتبون اشکنجه کرن و ترور کرن گهشت ناوند ناسنامه و رگزنامه یان و تانها ناو 2 کردان هاتنه خویا کرن. وزارت برفانی یا روسی ده اشکره کرد که پیوندی بنگاه حمیمیم یا روسی به بالافرک چافدیری یا روسی جوری ایل بیست که 14 لشکر تیده بون هاتیه برین و ایوارا 17 هیویده هاتیه وندا کرن. وزارت برفانی یا روسیه ده اشکره کرد که پیوندی بنگاه حمیمیم یا روسیه به بالافرک چافدیری یا روسی را جوری ایل بیست که 14 لشکر تیده بون هاتیه برین جه ایوارا 17 هیویده. وزارت برافانی هروها گوتبو کد همان دما برینا پیوندی آوان به بالافر آوان را 4 بالافرین جور F-16 ایریشی لازقیه لسوریه دکرن. سرباری تومارکرنا رادارن وان جرابونا 4 موشکان را جکشتی دریایی یا فرنسای اوورن یا چالاک لروجلاتی دریا سپی. ولات فرنسای جیج آلی خود راگهاند کت پیوندی آوانا بوندابونا و بالافر روسیه نینه. وزارت برافانی روسیه گوجی کو پیوندی آوان به دوراهی 35 کیلومتران جبراون سوریه هاتیه برین بو وی بالافریوه او بنگاه حمیمیم یا روسیه لسوریه به پروسا گریان و رزگار کرنش بو دیتنا وی بالافر اخوه یا وندای کریه. و روسیه ولایتین یکگرتی به بنچاف بونا بالافر روسیه د دریا سپیده اگادار کر. وزارت برافانی یا روسیه گوت کو تو زانیاری درباری وان 14 لشکرین کدوی بالافر دبون نینن. امریکا جالیه خوده پیشبینی کرد که او بالافر روسیه بشاشی جالیه برافانی اسمانی رژیم اسد د دما برافانی بر ایریشن کو لسر لازقیه دهاتن کرن هاتبه ارمانج کرن او جی بموشکن کو بریا چند سالان روسیه فروتبون رژیم سوریه. ایروژی وزارت برافانی یا روسیه اشکره کرد که او بالافر چافدری یا روسیه یا جور ایلبیست بموشک که رژیم اسد بشاشی هاتیه خور د دما برگیریا د بر ایریشن اسرائیل ده وزارت برافانی یا روسیه گوجی کو بالافروان اسرائیل خوبوه بالافر روسیه ج ایریشن برگیریا سوریه پاراستنه مجبر وی که بالافروان راسری و ایریشی هات. ارتشا اسرائیل جالی خود رد کرد درباری بویرا و اندابون بالافر روسیه توراگاندنان بده و گوچی کو او برسوانو چین کو ج دروته نادن و داخوازا دمکه بهتر کرن جبور اویجه لگل سرکردایتی خو بکن. وزارت برافانی روسیه اشکره جی کر کو او مافی خود بر سفدانا کریارن اسرائیل ده پشتی دیتنا بالافر خو و زانینا چارنویساوی بپاریزن. هفپیمانا نافدولتی اپراسیون خواهین لشکری لسرداوین جهن داعشی گرتر دکه. ده روژا دوشنبه روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند که هزین هفپیمانا نافدولتی داوین جهن کوری قسطنا داعش لروجهالات فرات به 7 توپان جتوب آویجن هزن فرانسی تو باران کرن. هر لگوری روانگاه سوری کو زیان به تنه مادی بون و نهاتیا دیار کرن اگر زیان جانی کتبن. وزارت برافانی روسیه اشکره کرد که پارچین بالافراوان ایل بیست و ترمین لشکرین روسیین که دناف دبون یا کولنیزیکی لازقی لسوریه هاتبو خاری هات دیتن. همان وزارت سربار کرد که داخوانی اکیده که 8 گمی و گشتی هوارچون یا پروسه لیگریان و رزگار کرنا وی بالافری رادبن که هات زانین که بالافر به دوریا در دورا 27 کیلومتران جروج آوای باجار بانیاس لگندوار لازقی جهوی هاتیه دست نشان کرن. روسیه اشکره کرد که 15 لشکران دوی بویاری ده هاتنه کشتن. موسکو بالافر جنگی یا اسرائیلی به مانوری اسمانی بون اگر کتنا بالافر روسی جالی برافانی سوری و زبیده حسن دایکا گرتی کردیه بناو نیزار حسین یک جدما 6 سالان ده رکفتا 15 حیوانهان ده سال 2012 لدمجمیر 34 لسر ریبنده تشرین لطاقه تضامن لشام پایتخت سوریه هاتبو گرتن و تانها بنچاف کریا و چارنویساوی ندیاره نامه یک جکوری خوره شاندیه کام بهوره نامه یاوی ببینن. زبیده حسن دایکا گرتی کردیه بناو نیزار حسین یکو جدما 6 سالان ده ریکفتا 15 حیوانهان ده سالا 2012 ده دمجمیر 34
لسر رێبەندا تشرین لە تاخاتە دامن لە شاما پایتەختا سووریا هاتیە گرتن و تانەها بنچاف کریە. نامەیەک ji کوڕێ خۆ رەشاند، دایکا نێزار دوێ نامەیەدا dibêje ku ew gelek loman ji kurê xwe dike û dibêje dema kovan salên dirêj ji min dûr ketiye, çima tu nema seredana min dixewnan dike bê ku tu biêşe. Ka pêkenînên xwe te di ku de veşartine, ew pêkenînên ku tu derbasî malê dibû te dikirin. Dayika nîzar berdewam dike û dibêje te soz dabû min te û birayê xwe ku hûn min qerebû bikin li ser bêpariya min ji nexweşiyên ku min dîtin piştî ku bavê we koça xwe ya dawî kir di temenekî nemezin de ku ez hîn genç bûm û 4 zarok ji mir hiştin, 2 keç û 2 kur. Min pir nexweşî dîtin ta min hûn mezin kirin û we kirin xwedan xêzan û kêfxweşiya min pir giranbiha bû. Dema min dît ku mêwên mandîbûna min gihiştin ku min dest pê kir, ez barê salan bavêjim ser milên we û pir kêfxweş bûm bi we hemûyan. Lê ji nişka ve tu ji min dûr ket û dema pirsa derengmayîna te min kir, bersiv min wernegirt, tenê gotin min tu seredana hevalekî xwe yî nexweş dike û dema şev binêvî bû, min dengê wan bihîst ku dibêjin nîzar hatiye girtin li ser rêgireke ewlehiya rejîmê. Di dema hatina wî de ji bo malê li taxa Ruknidîn li Şamê. Min hewar kir û berê xwe da kolanê bê ku ez bizanim berê xwe bidim ku kîjan rêgirî û kîjan zindanê û bi neçarî birayê te û hevjîna te ez vegerandim malê ku ew jî çavbigiriyan bûn. Wê şevê xew bi çavên min nebûn. Ez li hêviya vegerate bûm. Dem di wê rojê de dirêj bû û nedibûriya û piştre rojin din hatin û heftiyên din borîn û heyv û sal derbas bûn ta bûn 6 sal û hîn jî ez li pêş derî rûniştî me yan li beramber pencerê li hêviya vegera te yan hatina mizgîniya serbestberdana te lê bêsûd. Çi cara ku zengilê dergehê malê lê dide, ez hewar dikim û yekem kesim berê xwe didim vekirina derî û dirê deraman dikim ku ez derî vekim û te li pêş xwe bibînim bipêkenîn. û tu gazî min bike delalê ez birçîme û çendê caran min pirsyara te ji karmendê elektrîkê kiriye ku di baweriya min de ew peyamêreke ji desthilatê lê tenê bi çavê dilsotanê li min dinerî yan jî çavê henek pêkirinê. 6 sal bi temamî derbas bûn û tu ji dayîka xwe dûr e, tenê nûçeyên te jî ji min hatine birîn. Tu çi dixwe? Tu çawa radikeve? Te sar e? Tu birçî ye? Tu rojane xwe dişû weke berê, dermanê ku te dixwar û te bi dawî neanî min hilgirtiye ji bo te ta tu vegere. Gelo tu hîn dêş e? Min bêriya te kiriye kurê min. Min bêriya pêkenîna te kiriye û henekên te. Çi deng ji bilî dengê te di guhê min de nîne. Dema ku tu derbasî mal dibû û te digot. Delalê dayika minî hêja, dişiyarî û dixewê de. Li min hewar e, min bihîst ku bi tundî li girtiyan didin û guh nadin nexweş û birçiyan. Gelo ew yek bi ter jî tê kirin, tu yê ku te lêdan ji kesî hil nedigirt, tenê di zarokiya te de jî min tu caran lêdan li te nekirî û tu kes jî bi nebaşî nêzîkî te nebû. Tu kurekî şermînok û milayim û dilovan bû. Ez ê nifira li wî destî bikim bişkandin eger nêzîkî te bibe û bi bawerim ku yê xwedê lavînên dayîkek kezeb şewitî û bî bipejirîne. Her 4 zarokên te çavverêkirina te bêzar nabin. Kurê min, li tenişt min li pêşderî rûdinên rojane û pêşbirgiyê di pêşbînîkirina hatina te de dikin tê ji kîjan alî bê û tê çi ji bo wan li gel xwe bîne. Mêwe yan xwarin yan şîrînî. Ez jî pêşbîniyan bi wan re dikim û di dawiya şevê de bi dilekî şikestî em derbasî malê dibin. Ta roja dî careke dî wê yekê dûbare bikin. Kurê te yê mezin şêro berdewam e li ser xwendina xwe û niha di xulasiyem ya amadeyî de ye. û dema ku kesek jê dipirse tu mezin bibe tê bibe çi şêro? Dibêje ez ê bibim parêzer ta beravaniyê di ber bavê xwe û hevjînê meta xwe de bikim. Ji ber ku hevjînên her du xuşkên te jî hatine girtin û zarokên wan di sukura xuşkên te de jiyan û rewşen demane û çiyayek ji xeman dê dilê min de ye. Kurê min ê xweştevî,
Ez nema dikarim dûrbûna te hilkirim, ji zindankerê xwerbêje dayika min li hêviya min e, bêje û şermê neke mata kengî tê şermînok be wekû kiçan. Bêje ez ji dayika xwe hez dikim û ez dizanim ku dirêjbûn bi dûrbûna min wê temenê wê kurt bike eger ez di demek kurt de nevegerim em ê bi yekcarî ji hev dûr bikevin. Zarokên min wênwêneya min ji bîr bikin û ditirsin bavê xwe ji bîr bikin eger ez demek nêzik de li wan ve negerim. Ji zindankerê xwerbêje dayika min navnîşana mala te dixwaze. Dixwaze seredana dayika te bike eger min zanîba cihê dayika wî zindankerî ez ê çûbama mala wî û min ê dilê wê bi kar anîba ta bi kurê xwe karibe û hêvî dikim ew zindanker ne kurekî serserî be û bi ya dayika xwe bike. Dayika te ya ku gelekî bêriya te kiriye Zibêda Hesen, 15 2018. Ev e nameya dayika Nîzar Hisên bû. Nîzar Hisên ji dayik bûye gundê Rimêla Şêx yê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ye. Sala 1969 ji dayik bûye û ji sala 1988 ve li te Xarûknidîn ya Kurdan li Şam paytexta Sûriyê dima ta roja ku hatî girtin ji aliyê rejima Esed ve. Şêrîn Kîlo. روزنامه کردستان یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا به هجمار خوایا 593 بشی عربی و 133 بشی کردی هاتل دارخستن. روزنامه کردستان یا پارتیا دموکرات کردستان سوریا هجمار خوایا 593 بشی عربی و 133 بشی کردی هاتا درخستن. دەستپێکار و پەلا یەکەم دا ڕۆژنامەیە کوردستان بەشی عەرەبی دەهاتیە. گۆتارە سەرۆک بارزانی کو دبێژە divê hilbijartinên Herêma Kurdistanê ji bo bihêzkirina Herêma Kurdistanê bin û divê Partiya Demokrata Kurdistanê bihêz be da ku bizanebûn û têgihiştin û dadwerî Kurdistanê birêve bibe hatiye belavkirin. Di rûpela duwem de şermezarkirina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ji êrişa Îranê li ser bingehên du partiyên Kurdistana Rojhilat li Koya şehîdkirina hejmarek serkirde û kadrên wan هەروەها سەردانا شاندا پەدەکەسێژ بۆ سەرکردایەتیە هەردوو پارتیەن دموکراتا کوردستانە ئیرانê حەدەکە و پارتیا دموکراتا کوردستانی حەدەک yên bira li Koya piştevaniya پەدەکەسê ji wan re هەروەها ji hemî miletê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê de hatiye belavkirin. Di rûpela siyem de raporta siyasî ya Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hatiye belavkirin ew jî dibin sernavê rejima Îranê binpêkirinên xwe derbarê Kurdan zêde dike. Tawaneke dûrî mirovatiyê di nava Herêma Kurdistanê de kiriye hata belavkirin. Di rûpela çaran de hevdîtinek li gel çar serkirdeyên Kurd ji partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê di nav wan de serkirdeyên PDKSê ku her yek jê Fêsal Yusuf, Mustafa Cum'a, Muhammed Seîd Wadî û Nafi Abdullah li xwe digire ji aliyê Rojnameya Kurdistan ve li gel wan hatiye kirin û dibin sernavê referanduma Kurdistanê piştî salekê baweriya miletê Kurdistanê bihêztir kiriye hatiye belavkirin û nerînên wan jî têde hatine weşandin. Di rûpela heştan de Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava raportek li ser we hatiye belavkirin bi navê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava mûma sazkirina xwe ya pêncan ve mirandin hatiye belavkirin herwiha hejmarek çalakiyên wan jî di wê rûpelê de hene. Di rûpelên din de Rojnameya Kurdistan gelek gotar, nerîn, çalakiyên Kurdistana Sûriye û miletê Kurd li hundir û derveyê welat hatine belavkirin. Mijarên herî giring yên siyasî û civakî û rewşenbîrî têde hatine weşandin. Rojnameya Kurdistan, rojnameyeke siyasî, civakî û rewşenbîrî ye ji aliyê Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye ve têderxistin nîv mehane ji 16 rûpelan pêk tê. Dubare sernûşe. Cendirmeyên Tirkiye bi guleyan armanca ciwanekî 17 salî li ser êkaniyê kirin û bi giranî birîndar bû. 11 dibistan li navçeya Bilbilê ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê hatin vekirin. 6 Kurd bûne endamên Perlemanê Welatê Swîd û tekezî li ser piştevaniya du zagelê Kurd kirin. Lotkeyeke du alî di navbera Putin û Erdogan lê Sûd jî di derbarê rewşa Sûriye û bi taybetî Idlibê bi dawî hat û biryarek û devereke aram were duristkirin. 10,000 jinên Sûrî lê serdestê rejîma Esed hatine kuştin. Erşad be.